كلمة كنفور كل وكيف تكلمنا آمين. بسم الله وولد ومنفس قدوس أحد أملاك آمين. فكابا كلمة كنفور كل وكيف تكلمنا آمين. Kerjanya komos lawan Gabriel berkala mencari bicara kerjanya agak heran dengan berkala menemantah tawar solusi geografi wajib berjalan darah berjalan darah juga pertama kita menemukan kerjaan kita berkata mantap kerajaan kita berkata lebih berwanda konod kerajaan kita jalan kita mati wakayo memudon nabutan armotan ubulul dan lagun akasmas daiman miyara kanati sebota samigra perkatani tulawati kerajaan jadi bawa keluar biar akan makan kerajaan kita maafkan kalian. Bahu dua sarjana tete pakai wakilnya nagahaya nafati rokanti urdi satu kulima dua rakan tergende pakai sawak kita segala tempanu kandugar gare biar akan dua wakilnya dalam perjalanan berkurang sahabat maka wakil makam butani makam lagi sani jadi kesemua juga sendiri beracu jadi berkacin becerna itu tapi kok meneratu berlacin hati-hati ini kerja bagi kita gentet kalau ini sama suara lacin petara sudah mana di nama kau di nama sedinau dicukan jadinya kita cemara di bosato baru sudah salam di saat saya sedang bergabung እግዚአብሔር አምላካችን ስሙ ለዘላለም የተመሰገነ ይሁንልን። እመቤታችን እናታችን ቅድስት ድንግል ማርያም የአምላክ እናት ወላዲተ አምላክ ከእግዚአብሔር በተሰጣት ጸጋ ተማልዳ የምታማልድ ምሕረትን የምታሰጥ የቃል ኪዳኗ በረከት የአማላጅነቷ ቃል ኪዳን ከሁላችን ጋር ይሁን። በእግዚአብሔር ከነጌት ይገኛ ኑሮ ማራኒ ከኩተራ ሱሼ እንደኛ ወዲናተው የቁልቁሉታ የሙሳነ ለሞታዋከለ የሮንዱማቲ ወጅናተው ይጋን ሙያራ ሰንበተከና ሰንበተጃፋ ሶማ ጉዳ ነግሩ ጀልከምነ ተርቤ ጃፋ ከንት ጀልከሙላ ተርቤ ጃፋ ኩን ሆጀታ ወካን ተጃጅላ አማናማ የቹዳን ዋማ እንግዲህ ጾማችንን ከጀመርን ዛሬ 6ኛ ሳምንት እንጀምራለን። ይህ ሳምንት ታማኝ ቸር አገልጋይ በሚል ይታወቃል። ወይም ደግሞ በዚህ ስም ይጠራል። እንግዲህ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ታማኝ አገልጋይ መሆን እንዳለብን ታማኝ አገልጋይ ደግሞ እግዚአብሔር በረከት ጸጋ እንደሚያገኝ ያስተማረበት ስለሆነ ይህ ሳምንት በዚህ ስም ይጠራል ማለት ነው። እግዚአብሔር አምላክ ለአገልጋዮች ጸጋን የሚሰጥ ጸጋውን ተቀብለው በመታመን በመበርታት በተሰጣቸው ጸጋ የሚያገለግሉ በተሰጣቸው ጸጋ ስራ ሰርተው ፍሬ ለሚያፈሩ ለእውነተኞችና ለታማኝ አገልጋዮች የጽድቅ አክሊል የሚሰጣቸው እግዚአብሔር አምላካችን የዚህ ሁሉ የጸጋ ባለቤት የበረከት ባለቤት እንደሆነ የምንነገርበት ጸጋውን ተቀብለው በበጎ ያገለገሉ አገልጋዮች ከእግዚአብሔር ዋጋ እንደሚያገኙ ምስጢር የምንሰማበት
ነውና እግዚአብሔር አምላካችን በዚህች ሰዓት ባለን ደቂቃ በዚህ ርዕስ እንዲያስተምረን እንዲመክረን በቃሉ እንዲባርከን ቅዱስ ፈቃዱ ይሁንልን። መኑ ገብርኄር ታማኝ ወይም ቸር አገልጋይ ሆጅታ ተጃጅላ አመነማ ዮካን ጋሪ ተጃጅላ ጋሪ ተጃጅላ አመነማ jechuudhaan waamamaa jechuudha. Wangeela Maatewos boqonnaa 25 lakkoofsa 14 hanga 31tti dhimma kanaan wanti seeneffame jira jechuudha. Maatewos ምዕራፍ 25 ከቁጥር 14 እስከ 31 የዚህ ታማኝ አገልጋይ ታሪክ ተተርኳል። መንገድ እንደሚሄድ አገልጋዮቹንም ጠርቶ ሊያተርፉበት ገንዘቡን እንደሰጣቸው ሰው እንዲሁ ይሆናል። ወንጌሎተ ሳዋኔ አከይቱ ነገደኒ ቡአ ቡሰኒ ማለቀሳ ወንጌሎተ ሳትኬኔ አከነመ ዴሜ ይምጣ ለእያንዳንዱ በችሎታው ለአንዱ 5 ለአንዱ 2 ለአንዱ 1 ሰጠና ወዲያውኑ ሄደ። ኢሰቶኮፍ ማለቀ 5 ኢሰቶኮፍ ማለቀ 2 ኢሰቶኮፍ እሞ ቶኮ አከ ለቤት ሳሊት ይጀ እንደ ችሎታቸው እንደ አቅማቸው ለአንዱ 5 ለአንዱ 2 ለአንዱ ደግሞ 1 ሰጥቶ ሄደ። ሳሊት ከነስ ነምኑ ከራዴን ያ 5 መግሊት ተቀበለው ሄደ። ነግዶን ሌላ 5 መግሊት አደረገ። እኔ ማለቀ ሸንፉ ለደሱ ማለቀ ሙለቴ ሌሌ ሲንደልደሌ ሸን ወንፈቴ ቁጠን ታዝለቴ እንዲሁም 2 ተቀበለው ሌላ 2 አተረፈ። እዚህ ለመፍረተ ሲ እቲን ደልደሌ ለመጉንፈቴ አፍሩ ታዝለቴ አንድ መግሊት ተቀበለው ግን ይደሮ ምድርን ቆፈረና የጌታውን በር ቀበረ። እዚህ ከፊትም ትገነ ነገሩ የኔ ለፈቆቴ አውራል ይዮ ሃዴ አውራል። ከብዙ ጊዜ በኋላ የእነዚህ አገልጋዮች ጌታ ተመልሶ ተቆጣጠራቸው። የሮባይት ቦቴ ወስታን ሳኒ እንዲማለቀ ሳኒ ትከን ደቤሉቴ ሳኒ ፖቴ የረገሰና የረገተ 5 መግሊት ተቀበለው ቀረበና ቤቱ 5 መግሊት ሰጠኝ ነበር ነው ሌላ 5 አደረኩ ብሎ 5 መግሊት አስረከበ። ጌታው መልካም አንተ የታመንክ በጎ አገልጋይ በጥቂት የታመንክ ስለሆንክ በብዙ ሾምሃለሁ፣ ወደ ጌታ ደስታ ወደ ጌታው ደስታ ግባ አለው። 2 መግሊት ተቀበለው መጥቶ አቤቱ 2 መግሊት ሰጠኝ ነበር አልነበረምን? እነሆ ሌላ 2 መግሊት አደረኩ አለ። ጌታው መልካም አንተ የታመንክ በጎ አገልጋይ በጥቂቱ የታመንክ ስለሆንክ በብዙ ሾምሃለሁ፣ ወደ ጌታ ደስታ ግባ አለ። 1 መግሊት ተቀበለው መጣና እንዲህ አለ፣ አቤቱ አንተ ካልዘራህበት እንድታጭድ ካልበተንክበት እንድትሰበስብ ጨካኝ ሰው እንደሆንክ አውቃለሁ። ስለፈራሁ ሄድኩና መግሊትን በምድር ውስጥ ቀበርኩ። እንግዲህ እነሆ መግሊት ጌታውን መልሶ አለው፣ አንተ ክፉና ሰነፍ አገልጋይ እኔ ካልዘራሁበት የማጭድ ካልበተንኩበት የሚሰበስብ ጨካኝ ሰው እንደሆንክ ታውቃለህን? ገንዘቤንስ ለለዋጮች መስጠት በተገባ ነበር። እኔም ራሴ መጥቼ ገንዘቤን ከነትርፉ በወሰድኩ ነበር። ከዚያም የቆሙትን እንዲህ አላቸው፣ ይህን መግሊት ከእርሱ ተቀብላችሁ 10 መግሊት ላለው ስጡ። ላለው ሁሉ ይሰጡታልና ይጨምሩለታል፣ ለሌለው ግን ያንኑ ያለውን
ይወሰድበታል። ክፉን አገልጋይም ልቅሶና ጥርስ ማፋጨት ወዳለበት ወደ ውጪ አውጣችሁ ወደ ጨለማ አውጡት አለ ይላል። ኤጋኒ namoonni sadan kun akka dandeettii isaaniitti waaqayyo yookaan namichi gooftaan isaanii sun maallaqa itti kenne itti nagadani. Inni 5 fudhate 5 buufate, inni 2 fudhate 2 buufate, inni 1 fudhate garuu akkas jedhe yaa gooftaa ati bakka kan hin facaafne kanaaf kan hin bittimsine kan sassaabne akka taate hamaa ta'uu kee bareen si sodaadhee biyyoo keessa nawwaale ilaa kunoo maallaqa kee jedhee tokkitti dhumatti laatamte sana deebisee itti kenne. Warra sanaan isinii tajaajiltoota eebbifamtoota nanaa, tajaajiltoota amanamtoota nanaa, waan xiqqoo irratti amanamtani waan guddaa irratti qabuu isiniif laadha jedhe lamaan isaanii ni galateeffate. Isa tokkoo kana garuu yaa hojjetaa iba'aa nana ani kanan hin facaafne akkanaam kanan hin bittimsine akkan sassaabu nama hamaa ta'uu koo akkamitti bartaree utuu maallaqa kana warra ittiin hojjetanitti naaf laafte ta'e dhufeetan bu'aa isaa jiru har'a fudhadhan ture. Kanaaf nama kana tokkitti inni qabu harkaa fuudhaa abbaa fudhaniif itti dabalaa. Isa qabu hin dabalama, isa hin qabne garuu inni qabu harkaa fudhatama. Isa kanas harka isaa hidhaati gara dukkanaatti darbadhaa jedhee jedha. Egaan dubbiin kun dubbii fakkeenyaati yookaan fakkeenyaan dubbii dubbatamedha. ይህ ታሪክ በምሳሌ የተነገረ ነው ማለት ነው። በንግድ ተመስሎ የተነገረ ነገር ግን ያ ጌታ ማን ነው? እነዚህ ሶስቱ ሰዎች ምንድን ናቸው? በመንፈሳዊ ዓለም ስንመለከት ኢጃቡራን ሮላን ሂኮ ከንቀቡለችው ፈኬኛ ለችው ወጥበታል። በምሳሌ ነው የተነገረው ማለት ነው። ምሳሌው ደግሞ ጌታ የተባለው እግዚአብሔር አምላካችን ነው። እነዛ ሁለቱ ታማኝ አገልጋዮች የተባሉ የእግዚአብሔርን በእግዚአብሔር ቤት የሚያገለግሉ እግዚአብሔርን በጎች የሚጠብቁ እግዚአብሔር በጎች እረኞች ጠባቂዎች እግዚአብሔር ጸጋ የሰጣቸው ያ መክሊት ወይም ገንዘብ የተባለው እግዚአብሔር ጸጋ ነው። ደጋኒ ጎፍታ ከንጀደን ነመ ከንጀደን ዋቀዮዳ ማለቀ የሚጀደን አያና ዋቀዮ ኬና ዋቀዮቲ ጀሬኒ ሰደኑ ተጃጅልቶተዳ ተጃጅልቶቲ ሱንሞ አመነ ነመቀቡ ወሪሱን ለማን ወሪቲን ደልደለን ሆጀቶታ አመነምቶተዳ ወራ አያና ዋቀዮ ኬና ዋቀዮ ፍዳተኒ hojii waaqayyo warra ciminaan dammaqinaan warra hojjetan warra bu'anii ba'anii ummata waaqayyo warra baay'isan namoonni mootummaa waaqayyo akka dhaalaniif gara dubbii waaqayyootti gara mana waaqayyootti namoota kan deddeebisan isaan kana inni sadaffaan sun garuu innis tajaajilaadhumadha. Innis hojjetaadhuma mana waaqayyooti garuu amala akkamii qaba? Dhiba'aa kan ta'e kennaa itti kennameen hojii kan hin hojjenne dirqama waaqarraa itti kennameen itti gaafatamummaa isaa kan hin ba'an hojii waaqayyo irraa itti kenname hojjetee bu'aa buusee fuula waaqayyo duratti guyyaa dhumaatti kan ittiin galateeffamne hojjetaa dhiba'aa. Hojjetoonni sun egaan warri sun lamaan hojjetoota amanamtoota hojjetoota gaarii amanamtoota kan ta'an gaarii kan ta'an garraamota kan ta'an garlaafota kan ta'an dubbii waaqayyoodhaaf amanamaa kan ta'an dirqama isaanitti kennameef halkanii guyyaa dhimmanii warra hojjetan fakkeenya tajaajiltoota mana waaqayyooti jechuudha. Tola waaqayyo maallaqa kan jedhame kennaa ittiin hojjetoonni ittiin tajaajilan kennaa hafuura qulqulluu kennaan kun hafuurri waaqayyo tokkodha. kennaan garuu garaagar jedhamee akkuma barreeffame መንፈስ ቅዱስ አንድ ነው። የመንፈስ ቅዱስ ስጦታ ግን የተለያየ ነው። አንዱ ወንጌል ያስተምራል፣ አንዱ ያስታርቃል፣ አንዱ ይዘምራል፣ አንዱ ይመጣውታል። እያንዳንዱ ሰው የየራሱ የሆነ ስጦታና ጸጋ አለው። ለእያንዳንዳችን እግዚአብሔር ጸጋ ሰጥቶናል። waaqayyo tokko tokko keenya
kennaa nuuf kennu. Kennaa kana yeroo nuu kennu akka dandeettii keenyaatti nuuf kennu. Dandeettii keenya eenyutu beeku? Waaqayyotu beeku. Kanaaf isinillee beeku dandeettii keenya. Namni dandeettii mataa isaa beekuu dhiisuu danda'a. Waaqayyo garuu dandeettii keenya beeka. Dandeettii keenya waaqayyo beeka. Kanaaf akka dandeettii keenyaatti nuuf kennu. Waan isin ajaa'ibu kutaa kanarraa wanti tokko waan ilaalu namichi kuni sababa maaliidhaaf maallaqa sana awwaale? Sababa xinnoon itti kennamteefidha? Miti. ትንሽ ስለተሰጠ ነው እንዴ መኪናውን የተቀበለው? አይደለም። እንዲያው ጠንካራ ጎኑ ይሄ ነው። አላንገራገረም ወይም ደግሞ ተቃውሞ አላቀረበም። ለሌላው 5 ሰጠ፣ ለሌላው 2 ሰጠ፣ ለኔ ለምን 1 ትሰጠኛለህ ብሎ አልተከራከረም። ምክንያት አላደረገም። ይሄን እንዲህ እኮ ማለት ይችል ነበር። ትንሽ ስለሰጠኝ ነው እኔን አሳንፈ ስለሰጠኝ ነው እንደዚህ ያደረኩ ብሎ እኮ ምክንያት ማድረግ ይችል ነበር። ነገር ግን ምክንያት አላደረገም። ጠንካራ ጎኑ ይሄ ነው ሰውየው። ዋንት ሆነ አላደረግኝ አካቆረ ይሄ ሰበብ እንደለ ገሩ ሱለማ ኢባ ዋንተ ይፊ ኦክሲ አዋለ መለ ኢኖር ዋንት ከነለ ኢሳ ሰበብ ጎዳቴ ሚ ከንኒ ከናዋ ቀዮሰና አያና ዋቆሰና ከንኒ ወጀቹ ደቀለ ከናቢ ኢሙፈለ ተቆጣውሳት ኢሙፈለ ዋቀዮ ገሩ ዮካን ሞላነች ሱነሮገ ገንዴት ታዋን ቤኩ አማ ገንደር ትከነል እሱ የሚችለው ያቀሙ ነው ተሰጠው ዋንወኒ ገንደር ትከነል እሱ ማዩገሩ እትምኖችን እሱ መደንደው እሱ መባቹ ገንደው እሱ ማኑ ይኖጀን እሱ መትገነለሰ ከና ሰበው ዋቀዮ ማለቀ ከደደኩ ከና ዋቀዮ ተቆ ተቆ የኛ ኑከሉ ከሱ ማመ ሰደርካ ተጃጅልቶታት ለከንዱበደል sadarkaa eegdota mana waaqayyoo sadarkaa tiksoota oolotaatti kan dubbatame sagaleen kun tajaajiltoota mana waaqayyoo kun kennaa garaa garaa qabu. Kennaan isaanii immoo wal caalu sadarkaa qaba. Kana manni keenya bareechitee itti fayyadamti. Yaaqoon irraa kaasee asii ol guddachaa amma paatiraarii abbootiin eegduu mana amantaa ta'an sadarkaan kaa'amanii jiru. Akka sadarkaa isaaniitti kennaan isaaniif kennama. Akkuma sanatti immoo isaan irraa